Akwande Mzansi, ibizo lami nginguthando Mahlangu. Bakwethu Lotshani, ngibuya kwaNdebele 1022. Angikhambi ngedwa ke kazi. Khamba nesimomondiya sakwaMasuku naphenyani. Yes. Lami ibizo nginqobile ngwakwamasuku, ngithengisa e4way R573 Polar Mall. Kula uzongithola khona. Ngimuhle kangangani bafethu. Bakwethu sikatangisela eGood Life Studios. Imininingwana nasi ngaphasapha. Na ufuna ukufana nathi yenza njalo. Estudio sentwana efocus. Grootman. Yes. Efocus. Namhlanje sikhuluma nge-fashion. Yes. Sikhuluma designing. Sikhuluma ngokuthoma into phasi. Yes. Yabo njengoba besino style guru. Yes. What's your take about episode level? Yo. Yabona kuthi ngasikhathi Yes. ezinye izinto azingadume ehloko khulu. Buya, yeah, zenze izinto ubuye ene ungafuni uhwelelela. Thoma wena phakathi inside uzihwelele. Kusho ukuthi zikwakwazele wena. Yeah. Before ufuna abantu bakwakwazelela ukuthi bangazokuhlangahlanganisa ihloko. Yabona? Careful. Yes. Nanzo. Namhlanje sikhamba noLenda. Lenda Mahlangu. Welenda's creation. Yes. So wakwethu Lotsha Akwandi wakwethu. kunjani? Awasirehe singabuzana. Thokoze. Nibahle. Siyathokoza. Anelwa. Siyathokoza. Yeah. Namhlanje sokhuluma nge-fashion, sokhuluma ngama-trends wa-2025, sokhuluma ngama-trends azoba khona nje 2026. Sokhuluma nge-fashion, sokhuluma ngembatho, sokhuluma ngekhono. So now asithome ekuthomeni, ubelethelwa kuphi? Lotshani. Yes. Igama lami ngingulenda Mahlangu. Ngingumthungi. Yes. Angizibizi ngedesigner mara ngizibiza ngomthungi. Yes. Okay. So ngibelethelwe eDonaldton ngo-1985. Yes. Oh. Ngiyavuma. Ngakhulela khona eBhokolodi kwapha. And then nesikolo ngasingena khona ekhaya lethu. Yes. Ngaya eNansindlela. Yes. Okay. And then ngathola umbereko early man. Yeah. Okay, Jaman. Enansindlela i-high school. Yes, or? i-high Okay. school, I-high school. Azanke uye eVarsity. No, angaka-eVarsity. Serious? Angaka-eVarsity. Isikole singibetha yona. Singibetha ngizizami. Singibuthule isikole. Leso sikhathi uyasithanda Leso sikhathi wena. ngiyasithanda mara. Sona singangithandi sizi kuhle. Yeah. So, ngathola umbereko. I Yeah. think by the age of 21 bese ngibereka. Yes. Yo. Bese ngibereka mina. Nengikhulayo ngifuna ukuba yipilot. Yes. So, ningifuna ukuba yipilot so kwenzakala ukuthi usesila bereka khona Yeah. bafuna abantwana bangabafundisa ngeaircraft. And then babatholela umbereko. Yes. So bekuyikhampani efuna abantu and then babatholela umbereko. So wenza course ye 3 months Centurion Yes. and then bayakuthatha bakusemberekweni after that. Oh. So Abanechudo. umbereko we-one we-aircraft bikwenziwande. Ku aircraft besenze leather. So Okay. so ileather le Yes. before ihlangana so mina bengichasha ipende ngihlala etafuleni ngichasha ipende and then kube nomunye manager bekunguna Anita ayithunge yena ahlanganise sola. Okay. Yabo? Yeah. And then nginamathisele kodwa mina ngibuye Yes. nginamathisele Uyinamathisele emasidini. emasidini. Okay. Yeah, Wesiphaphamshini. wesiphaphamshini. Yo. Yeah. Nje abantu bahlala phezu kwamaleda
istamp bengistampa la. Yeah. Stamp ukuthi anything wrong babuyele estampini lesa ukuthi Yo. ubani ostampela. Okay. Yeah. Every time noceda ukwenza umbereko. Yes. Usustempele ukuthi uqedile ukuwenza. Now stempa kutsho ukuthi final double checkile yonke into grand. Yes. Okay, wow. Yes. So ngawubereka lapha e-Aerospace, I Yes. think ngithome 2006. Yeah. And then go 2009 2009. Yes. ba retrench ekuthomeni. Yes. And then bakose ba retrench for the second time. Yes. So ngathi ayikabavumeli ukuthi yenze njalo emakhampanini ukuthi ba retrench kayi2 enyakeni. Oh, Yebo. yes. So ba decide ukusixoxa ke thina. Ban-retrench. Abas-retrench basixoxa basipha i-dismissal. So i-dismissal akhona mhlawumbe besi 50 so but basiphile 1 just that ukuthi beyihlukene Ihlukene ngegama lakho. ngamagama kuphela basixoxa njalo ke. So ne basixoshako. Chama wo. Ba retrencha 2009. Yes. Then bese ba early 2009. Yes. And then ba decide ukuthi okay no laba abanye ngoba umthetho awusavumi ukuthi sikhipha abantu. Yes. Asibaxoxe. Yes. Bangakenzi next. See Yo. sasaba ngilaba begazeli elimbisho ukuthi bakhetha thina abantu bebabanenge ecompany beyikulu. Yeah. Beyikulu bebe over 800 people ecompany. But shukuthi sabane. Oh, anabanengazinyana ezidweni kufuneka zideke. Ngaphuma njalo ecompany. But ngiphuma so ngiberegile akhumbula ngibereke ngimncane ngithenga impahla. Bakhavela la. Yes. Bathi khavela bengigqoke black ngapha. Unama. Orange ngapha. Mari I mean imala Yeah. and abazali bakhona phela bayithengela igrocery benze. Oh, yes, Uyabona? yes. So mina the only thing engiyenzako kubhekela mina Yeah. no baby girl ami. Yeah. Baby girl amana 8 years bekane khavela. Yo. So yeah impahla vele Yeah. and ngifuna zelebuli. Yo. Zelebuli ngiyamthanda vele ne. Yeah. Yeah. Yebo. Yeah. Yazi ngiyakhumbula nothola umbereko. Nthoma ukubereka. Ibhokono tuku yoke yaba inspired. Yeah. Yes. That's. Umunye nomunye azibone ngathi nami ngizokufika. Yeah. Everyone bekafuna ukuba njengoland. Unamanga. I'm telling you. Yo. Yeah. Aish. Phela ke sengibekwenza bangcoshile phela. Yeah. Yes. Seko sekubuyele ekhaya. Bongasahlala eBhokonotuku by then. Bengihlala but bengitravel. Yakhumbula ngikhwela ngo4 ekseni ngibuya ngabo 9. Okay. Ngibuya late ngathi angihlali khona kuhle ngoba bengisengiya ngiyokuphumula ngivuke kodwa Njalo. Okay. bebangibona ngeweekend kuphela. Yeah. So umbereko yaphela kwese ngibuyele ekhaya. Yo. So ningibuyele ekhaya but uhlala ePitori sesi. Yeah. Sesathi ize ePitori ekhaya kuzokugandelela ekhaya. Yeah. Ize ePitori. Then I think it bekuyi 2010. Yes. So ngiye ePitori ngihlale nosese ePitori. And then ngiyelila usesathi yokuthenga amakhadini. Yes. Na yokuthenga amakhadini kube nomunye umama othungako lapha emakhadini. Okay. Athi yo umntana ekhaya uthanda umthungo. Kutsho sesa. Kuthi usesi. Oh, okay, Uyazi ukuthi vele mina nefashion vele. Yes. Yeah. Vele sikhamba so. Yes. Athi mina ekhaya uthanda ukuthunga. Oh but akunakuthi singakubhadala umfundisi ukuthunga. Mama loyo bathi angikwenzi lokho mara kunomunye umama okwenzako. So ithini nginise kuyi. Wow. Asikime same time bela baba wamakhu wakhe uthi wayi lunch Yes. asise kumama lo. So umama lo bekakhona ePitori lapha azenzi I think umama bam abenzi uniform Oh, Yes. yesikolo. yesikolo yeah. babhizi ngeuniform yesikolo. Amtshela ukuthi ngikulethela iclient mama athi okay client Yeah. iza client. Yes. Thoma Monday client. Yo. Kuphi khona ePitori. Khona ePitori Yeah. ku Bossman no church Yeah. no Ferry Millen yabona sazintrata Oh, zakudala yes, lezi yes, cheza. Yeah.
khona ePitori athi thoma Monday because bekuyi Saturday that time. Yeah. Thoma Monday uze ne-100 rand yokuregister, uze ne-400 inyanga yonke. Yabona? Okay. So All in all is 500. all in all is 500. Yeah. Ayo sesanginikele yona. Ngiyathoma Monday phela ngisikolweni Monday. Yeah. Ngisikolweni sokuthunga Monday. Hayi ngifike kumama angikhombisa ama-basic okuthunga. Yeah. Nalida azange ngiphathe umchini. Umthini benza khe nguphathe then but I think ngawuphathe emberegweni le ngoba kwaba nekhuwe linye yeah emberegweni kwaba nekhuwa lele bengibereka nalo beli selfish nyana ngingafuna ungikhombisa and then ikhuwe linye lathi waphuma bamuphi position ephezulu kwasala elinye lendoda lathi kimi ngathi kuye ngifuna ukufunda ukuthunga wathi do you know how to drive? Got you know. What tunga is like driving a car. Oh, okay. Oh. What if you know how to drive then you tunga? Get I don't know how to drive. What is like a machine? Yeah. I ngaya ne machine but ko bona ngikwazi nokufakara in just ngangikhombisa ukuthi no katanga ko in. After that ngiyamtshela mama ukuthi angikwazi umchini mina bongawazi yeah wangikhombisa yonke ama-basic ukuthi sifaka soyona lidi senza sona then ngikhombisa ingikhwama ngizezilula ngipha ama-petting wengikhwama so lapha bekunomunye usesi womvenda naye bekamfundisa so sisi-2 so usesiloya kade nyana lapha sekakhombisa mina lokhu sikwenza so lokhu sikwenza so lokhu sikwenza so ngathoma lapho ke ukuthi hayi mina sengiyathunga vele nje sengingumthungi nje and then usesi wathi isikolo sendilesa sika register no-register ashift esikolweni sikhambe sifuna isikolo esiregistariweyo uyabona yeah so next year phela lokho bekungabo October so ngicabanga ukuthi ngifunde 2 months and then ngoba kwazavala inkolo ngakose ngibuyele ekhaya and then next year kose ngithoma isikolweni ese-right so eTshwane South Yemabopane okay u-2011 there Tshwane South College Tshwane South College okay, yes. so ngiyo beyine design i-sewing design beyiseTshwane besemabopane so kose ngiyokufuna iroom phela emabopane sekuvuliwe inkolo sesangiconnecte ngiregistare ngenze everything funeka iroom hayi ngikhambe ngiyi-1 lapho kule konje yini indawo leya la eCasino engale ngemabopana ngicedi ne-casino eMrulasan wow ngiwokho eMrulasan ngale bangikhomba ukuthi yale ama-room angale ngiyazokela lapha enanisabi lutho ebotsotsi ngeza kathi vele ngingwalapho ngidlula nebridge ngifike ngale ema-U ngifike ema-U khambe ngena door to door koko imari ngizekuba i-room bathi angala ama-room bangikhombisa la kuqashwa khona uyabona la abantwana besikolo baqasha khona so bangikhombisa ngafika ngathola ubrasiyeni wathi ngigcwele ngithi manje ngiyokwenza njani ubrasiyeni ngoba kusasa isikolo siyathoma wathi yazi ngingenzani ngingakuvulela i-room langaphakathi but normal abantu abahlali ngaphakathi ngizokuvulela i-room langaphakathi but ngoba uzoba uncomfortable ngikhona mina nami ngendlini ngiyokuvulela ifestere wena uyokungena efestereni hawu avula ifestere lenza umnyango nyana so mina bengijampa vele ningingenawo ngingena efestereni njalo phuma ngena khonapho nentepisi ngizenzele phela bisefestereni so kose ngizenzele intepisi nyana ukuthi ngikhona ukujampa abafensi ngingena ngapha ngingena efestereni mina vele so ayingijwayele indawo nabantu engihlala nabo sinabo rooms phela abahlala abo rooms abaningi
bebush bebakhuluma isichangane. Yes. So isichangane ngisifunde lapho ukuthi Yo. Nje uyakhona ukubulabula. nebabulabulako nje ngiyalalela ngithi ningangihlebi njalo. Yo. Ningangihlebi ngiyanizwa ukuthi Andrunamala. Yeah. isichangane sifana nesizulu. Yeah, ngiyasizwa sona ukusizwa Yes. ngiyasizwa. Ngizizwa moyi. Yo. Siyazwakala nongathula kuhle Yeah. uzokuzwa ukuthi bashini. Hayi ngifunde njalo ngabo sengiyawazi ama basic sengifundisa abanye phela eclassini ukuthi hayi lenziwa so Yeah. wafunde kumama Lu. Oh. Yeah. So kube nabanye abo abancane kimi mara bangihlakaniphele. Yes. Bathi kimi mara ifashion ayinamali iya ku boiler making. Boiler making mala khona yes. Ngithi hawu Bye baba. baze sicale nama poster khona boiler making. Yeah. Ayibhatala. Ena vele sifara uthi uyayicala uyibo. Ngithi hayi sivara ngithi okay ke mina ngiyaphuma ke fashionini. All right. Ngiyaphuma efashionini ngiyakhwita. Sesi ngiyaphuma efashionini mina ngisayenza ifashion ngifuna ukubereka emayinini. Sengifuna ukubereka emayinini mina. Yeah. Iboiler making inemali fashion ayinamali. Yes. Uyabona? Hayi ngikhambeke ngiyokwenza ilokanje iboiler making. Uphume mbala. Ngiphume. Mara sesikoleni esi-1. Yes. Okay. So sesikoleni esi-1 sihlukene ngama workshop. Yes. So Yeah. ngi-shiftekile workshop ngiye ngale. So ngiyokwenza i-welding. Sengiyogcoka ama-overall ke nje. Yeah. Yenza i-welding i-level 1 yami bekuyi-welding. Yes. Si-practical sizenza practical Yes. izinto lezi theory incane. Okay. But i-practical ngiyo nibereka Nibereka kakhulu ngomningi. siyachiselela siyachiselela. Okay. Imagine uchisele. Yatoka amadoda Yeah. khona la siyachiselela. Yeah. Hayi chiselele njalo ngenza i-level 1 ngenza nge-level 2 bakuchange bakusa ku-boiler making. Okay, Yeah. yes. And then ngichange-ke ngiye ku-boiler making. Hayi nakhona still the same yakhambiselana i-boiler making ne-welding ne-fitting and turning ziyakhambiselana into eyi-1 almost. Okay. Yeah. Hayi ngenzeke Ingongo. ngibhoyileke sengibhoyilake sengibhoyile insimbi ke nje. Sengibhoyile insimbi nje. Yeah. Hayi ngo-level 4 sengine-level 4 Iboilwa phela. njani isimbi? Isimbi asenza umberego omkhulu lapha sesiyachiselela Yes. senzani kukhambisana nokuchiselela siyakhatha insimbi mara senza umberego wemberegweni sesenza wesikolweni Yes. phela ama-practical wesikolweni yabona. Yeah. And then ngo-level 4 sengiyaqeda phela. Yeah. Sekufuneka umberego ngasekudala. Hayi sekufuneka umberego abangani bami laba bangijudile lapho sebakhambile bona Bebenzani bona esikolweni? bebenza yona i-boiler making. Oh, yeah. Yeah, okay. bebenza yona ukuthi bangijude so bebayenza. Oh. So bafuna ukuthi nami ngiyenze Join ngibajoin. Yeah. Ngabajoin. Ngiyekela lami iphupho ngikhamba ke la. Yeah. Yeah. Hayi kwenzeke ukuthi sengiyaqeda mara kuthoma abanye angisho thina senza level 4 kuthoma abanye be level 1. Yeah. So laba uthi ukuthi bafike Tuesday or ni mara bafika kubo girl bebaba ninginyana I think bebayi 8 bazokuthoma level 1 mina ngikulevel 4 Boiler making. boiler making ngikulevel 4 kuzikhampani ebuya Roslina Yeah. ithi funa bogel kuphela. Yeah. Can you believe ukuthi babathetha bogel laba bonke baceda ukufika namhlanje babathatha Une level 4. mina ngine level 4 Unama. and then I was like baba bogel laba kanti bayizolo laba bebalapha bathi kune company bathetha Ah. manje why mina bangakangithatha why mina ngingakathatha Yes. mina ngingakathatha nami ngingugel or ngikhohliwe Yo. ngugel Uthi bakuphethe kancane. bathi khamba ukubuza umenier wangale ku-welding. Yo. Yeah. Meneri bapha bogel atyo kulibethi babatela babana Yo. bayile ko mmerekong Yo. Hayi. bjalo menere nna
wena ngikawufa di-number and then ngikawufa Hawu. direction waya wena wasasivi hawa mina makasingire Hayi. Yeah. Ukhambe ebhutangweni labanye abantu wena. Yeah. Into le bengasingiyakho. bengasingeyami yangikhomba lapho ukuthi this thing akusingeyami because mina ngibambili kunawo Eh. mara bona baceda ukufika babathatha same time Eish. okay sebakunikela ama-direction yokuya ereslwini lapho sengiyaye i-CV sengithenda over kuma-security egeyidini Hey. mara labo bangenile bayabereka then sekuphelile godi sengiyekhaya ngisho Ish. so nengifika ekhaya like usibarishambe kangithengela umtshini ukuthi ngifunde ngawo ngipractice ngawo ukuthunga Yes. so nengifika ekhaya ngithi umbereko boiler making ngifuna umbereko angiwutholi umbereko we-boiler making hey angiwutholi kunalaba angithembisa khona okay iza-ke uzokwenza ama-end courses nje ngisho lokho abewenza i-practical Tebuyele esikolweni come back godi. esikolweni ngithi mara mara bathena waba ne-practical umbereko uyayithola so kose ngibuyele esikolweni godi Yeah. hayi ngibuyele nyana mara ngisese-interested So yenza ngoba. sengiyenza ngoba bayangenzisa kho wabona bayangibhadalela nokungibhadalela ngizibhadaleli and angifuni ukuhlala ekhaya Yeah. hayi ngenze i-N1 because bayafuna i-maths ne-science Yeah. izinto enginganazo le i-maths bengiyoyenza njani mina isikolo singibetha bengiyoyenza njani i-maths izinto enginganazo lezo kose ngithoma Yes. ku-N1 Yeah. idose tot ku-N6 yokufikela ku-N6 Yo. so ngayenza i-N1 ngenza i-N2 ngathi-ke ku-3 angisayi mandla amaphelela la Yeah. angisayi ngibuyele ekhaya Yes. ngibuyele ekhaya is too much ngazibuyelela ekhaya ngafika ekhaya sima bekanezinto eziningi ngisho bekabereka emakhishini Yeah. so ngathola irhadeni elinye so ngithi mara irhadeni eli ngathi ngenza ngale roko leli Yeah. Ne. umathi lithathe hayi ngilikhathe ngithi ngiyakwazi ukukhatha Yeah. ngilikhathe ngiqeda ulikhatha bengilifakele namakonubhenyana vele libe Yeah. on iroko lingilingane ngithi ngesicoko esikhulu esibovu liyele iroko lela Yes, ibhatha okay. yelo lebuya nje le Yeah. Kade wayithola. ibuya kimi Ngoba isana lento wena again. Yeah. Yeah. ngithi umngane wami umpho umkwana Oh, yes. yamkhumbula Yeah. umngane wami Yeah. angi-invite athi semshadweni ngiyevuka Yeah. ngithi ngineroko fetere lokuleyo emshadweni Yes, wena again. and esikhathi leso umphetho wami lo musi ngiwerhadeni loya vele the way Straight. Yeah. yeah just that ngilihlanganise la ngalihlanganisa la ngalihlanganisa yabona Emaqata. bese Yeah. ngalifaka ama-button nyana gcoka isigcoko esikhulu esi-red gcoka ikwayikwayi eli-red Yes, hawu girl. emshadweni Yes. khama bathi uzithungele uzithungele Babazi. yeah ngithungele ke hayi mphoza ngisho uyabereka yini paramedic athi kimi because nami ngithungele Yeah. first client yami bekungumpho Yeah. wabhadala umpho wathi Wow. khamba ufuna umaterial Yo. ungithungele Yeah. hayi ngibona ngize ePitori so nengize ePitori ngizofuna imaterial ngaba interested material lo bawubiza ukuthi African print Yeah. Okay. so ngaba interested kuwo ngawuthanda ngathi material engiyoberegisa ngilo Okay. ngoba unamakhalas namakhala amaningi African print Yes, so yes, iroko lakamphobe kuyi-African print Yeah. Yeah. ngamenzela lona nakhona ukhatha okabara yakhumbula ngikushiye before Yes. kuyokhadwa phela lapha esikolweni ngidrope out Yeah. bebangakafika ekukhatheni khatha okangikwazi kuhle sengithatha irogo lakama ngikhatha ngalo umpho isidudla Yeah. thatha irogo lama wena ngilibeka phasi khatha ngalo Oh. cause bengingakafika ekukhatheni ngiphume Yeah. ngefestere khumbula bengingakafika ekukhatheni Yeah. ngikhathe umphoza limlingane irogo lijabulele nabo sesakhe bathi nathi sithungela Yo. Okay. ayi Toby business umntana kabhuti athi ngenzele izinto zomtshado Yo. Then uyakwazi ukuchacha abantu. ukuchasha abantu Yes. ngikwazi
angikwazi ayiwanda vele imali Okay. neroko sengiyenza nje Yes. phela mina ngikho busy akunanto engiyenzako engenza Yeah. busy the only thing engenza busy mchini Yeah. so sengiyenza nje almost mahala yeah Yeah. almost bekumahhala ekuthomeni so benguyi-2015 yeah bekuyi-2015 bathi ngithungele umtshado Yo. umtshado woke sengithungele umshado woke umntwana kabhuti wangithemba yazi wathi hari thunga Yo. bashone babatshela ngintroyi bathi uhari yeza yeah Uhari uzosithungela. awa nengifikako kuyobathatha Yeah. ama-measurement bathi hawa mara besilindele uhari ithi uhari ngimi ukara abangamthembi kona Yeah. or angisho nginguhara omncane Yeah. nginguhara omncane so bajwayela bomama bathungako baba bomama Exactly. bomama bathungako banobona esikhathini esiningi ekhaya le kuthunga bomama yeah so bathe hey okay sithatha ama-measurement ama-measurement la wona mara bewa-calculate ama-measurement la akakahabi ucalculator kuhle mara ngiyawazi Yeah. uwathatha wona ngiyawazi uwathatha ngiwathathe nengiceda uwathatha la kube nomunye ugele evuka wakareki angifonele athi Yes. kunomuntu ofuna umuntu othungako eDonaldton Yes. ngithi umuntu othungako ngithi okay muphi inamba yami Yeah. ayangifonela urere athi kinyaka mothorukang ngithi okay ngiyeza athi uyeza ngithi so sengitshela uma ukuthi ma basho bafuna umuntu othungayo ngiye eDonaldton ma athi khamba uzokuhelebha ngoba wena awukahabi ukwazi ukuthi ukuthunga lokho Yes. yeah so hayi ngiye eDonaldton ngiyokuhlala urere uthe sokuthunga iveke yonke Yo. so nengifika kurere angikhombise ukuthi senza this na this but ukhathile already Okay, so mina yes. sengiyokumane ngikhambe ngomshini which is umshini ngiyawazi ukuhamba ngawo Yes. khambe ngawo umshini angifundise urera ama-measurement athi muthaka riyabala mo awumane uthunge kuphela Imaths le yake ku. Imaths le, iyabuya yabo Yo. so yabuya imethi angitshela ukuthi sibala sona so and then irogo lakho likuphuma perfect Yes. ungabala so likuphuma perfect and then nengenzakala ukuthi uba nama-client awazi ukuthi uyenze njani into yakho call me ngizokudirecta ukuthi le siyenza sona so sho ukuthi urere lo uba imentor yami Yeah. nice yeah uba imentor yami yabona hayi nezomtshado-ke wabantwana kabhuti-ke sengikhamba norere Yeah. angitshele ukuthi hayi lo uyenza so iskate usifakani la ukuze sicine la yabona iskate kucinile la yes, nento oyifakako ironing on uyasi-ayinela angifundisa izinto eziningi even nezipho ukuthi ihlala njani And ukuthunga okhu kubaleka esikolweni. ukuthunga kwakho uyakhumbula ngikubaleka esikolweni bayobhola make Yeah. yabona istelela mntwana Yeah. hayi angifundisa urere ngibe right 2016 ekhaya bangithengele umshini omkhulu industrial omshini le iyahlukahluka ya imshini le yahlukahluka so bangithengele babone sebayabona ukuthi hayi ugele isuka uyathunga yeah so bangithengele umshini ngiyokuthenga i-second hand ye-industrial eMarabastad but nengifikako mina mhlawumbe bengicabanga ukuthi mncane nengifikako usetafuleni mkhulu so phathi 3.5 bese ngiyowuthatha njani mara umshini lo like hey sengiphethe stress phela ukuthi mara umshini omkhulu so ngeke ungene ebhesini le because ngithe nengiwuthengako lapha bekuyi-second hand angini abobhuti abanye bebalethe imshini abo lapha bathi yo uthenga umshini Yo. akunikela isinga Ubabaza. bakunikela isinga Yeah. yo bethe umshini wena yeah so ukuthi ngathola wona vele banginikeza Ne. wona bathi 3.5 hayi uma nosesibi bayihlanganisile 3.5 Yes. ngabanikeza yona sengicakekile ukuthi manje ngokuhambisa njani yeah ngizama ukuseteksini Yo. vele bangihelebha abantu laba bamatroli eMarabastad siwuseteksini yeah
Maria iyastressa phela indaba khona eTaxini yokukhwela njani Exactly. Mina ngazi nokuthi iyachapululwa nabo laba bangangichaziseli ukuthi uyakhona ukukhipha ihloko le ufuna ukuja Kuka unjalo mina ngicabanga ukuthi unjalo vele Yeah. ngisho ngikwazi yeah. so nengifike eTaxini ngirarekile ngifonela uGhari uGhari lo uthi Gari kimi mara ngoba mdala kimi nami sengimbiza Gari oh yes yeah mntana kabhuti naye ngithi kuye Gari ukuphi mara ngiyastaka khamba ngeveni khosa Gari athi ngisemara start yeah Gari usemara start yeah athi ngithi angiyeke Gari yeah ngithi ukhamba ngani Gari athi ngeveni ngithi Yes, nobani sir. athi nginomuntu nginomngane nami athi why Gari ngithi nginomshini angazi ngikufikisa njani ekhaya athi ulethe Gari mara wena uyokosi ebhesini ngoba Yeah. siyi-2 izasize kuwe bese Yeah. kimi ulayisha umshini wow Oh. thina bona ukhamba noGhari hey ekhaya uyekhaya uyabona hayi mina ngizibuyelele ngebhesi from then vele ngathoma ngiyahlanganisa ngiyapatanisa into angisho ukuthi angiyazi ne nengabe ngiyazi ngibona ukuthi i-complicated ngiyayidurisa ukuthi uzokuthi Hayi strategy osiberekisako le. Yeah. durisa ngibona ngathi yongithuzela Utla wena Yeah. lethi imali eso. ngithi 6,000 ubona ukuthi ngizaka 6,000 bathi angeke ekhaya plus ekhaya bathi ufuna uvuka ngathi lo Vele bothi uhawa wehlanya ngalithenga nemaraba starter. mara watati igcwele yakhala yokogolilinga ngayo Ngesikhathi strategy sakho. even nje ngisasiberegisa mara ngithola abafana nami athi alright no problem I'll pay abhadele umuntu yeah Kosuhlaka nayo. hayi lapho kuvuka idlozi lavuka idlozi Yes, because sir. livuka uhlale nayo yeah Yeah. yasibereke kusukubereke roko koselenziwe yeah until today ngithunga mara yazi bengifila ngathi ibhizinisi ami khamba staraga Why was bekunguphi there? unyaka then iminyaka la I think boma 2020 covid nekufika covid okay Oh, sharp yes. ayisakhambi vele at all lapho Yeah. Ngibona uthungisa- event ngubani Abantu othungisayo bathungisa abantu bayala. bangendlini so lapho khona Kubalulekile. ngibone ukuthi hayi la ngiyafelela la Juju. mara ngoba ngiyakuthanda angiyekeli ngiphela ngizithungela khona ngendlela ngenza ama-mask ngithi ngithunga ama-mask la bathenge wona lithi imask neyi-30 rand before kufika lawa lahlwako lawo ngathengisa nyana yeah yabo Mr. Yeah. Fun. ngafani nyana ngathengisa nyana ama-mask yo so now ungena nini ekutheni okay nje mde ngibe nezinto engizenzayo for example now uzibiza ngani indweni ezimbetheke ma-apron ma-apron ngiyabona ma so na umkhumbulo so ukufikela nini umkhumbulo so ufika uceda ukufika man Yeah. una 3 months nyana ufikile Oh. ceda Wahamba ukufika nje. mucha baby nyana mucha lo yeah i-newborn so ngiyabona ukuthi ibhizinisi lami I can't the way ngifuna ngakhona Yes. but ngine foundation e-right enzinzileyo enzinzileko Yeah. ngithi ngoku ngithome 2015 Yeah. mara kujamila ku oh ne akubeki man solo 2015 now it's 2025 so Yeah. it's 10 years na 10 years experience yes Yo. i-10 years ye-foundation Yes. seseyi-foundation yes true yes Phase 1. phase 1 so bese ngathoma unana lo but Yes. ngithome unana lo bakhamba bayi-2 just is a pity that omunye ngimkhohliwe bayi-2 abonana lo Yes. kunomunye wehloko yeah kunomunye we-apron not i-apron i-bonnet ibonnet uyibhala igama lakho yeah ngikhohliwe angakezi nayo wow yes ibonnet yes, le yes. angisho sizigcoka sibomama nesilala ngazo
ngilezi ebansengizibathi yeah so senza amanye amabholede ane-quality a-reversible khona uyi-reverse uyigcoke ngapha nangapha Sibiza ngephenduka ke. yeah iphenduka but iphenduka ethi iphenduka kayi-1 ibhalwa kayi-1 if izokuthi Thando Mahlangu la Yes. ibhalwe ngapha the other side iyoba plain yeah mahla cute man. Perfect. So what designer umtchado womntwana kamnakwenu? Yes. So ngemva kwalokho imtchado yalandela or njani, how do you market your business? Abantu bakubona because abantu bayathungisa kini. Abantu bebangibona ku Facebook bengi ku Facebook ngaba mningi Facebook vele ngibatshela ukuthi hey ngiyathunga ngiyathunga barasela ngomthungo ukuthi ngiyathunga ayi ku Facebook batshelana njalo njalo ngokujimi word of mouth. yes word of mouth nga advertise njalo bengi advertise njalo. Okay. Until last year la ngena khona TikTok benginganayo TikTok. Oh yes. Yeah bengine Instagram bengilezi ukuthi as a come collected yeah bengine Instagram but nakhona bengapost umbereko wami ku Instagram mina ngithanda inithombe bengihlale kuziposta mina mara umbethe izinto ozenzileko namkhana njani or bombetha ama-label ama-label la ngiwayekelile mntwana ubile lapho uthile lapho mina thutile label phumile kudlale kusadlala nje noma ngidress nje nengishuta mina vele ngiyokushuta kunokuthi ngidle khetha ukushuta yeah khetha ukushuta vele kunokuthi ngidle so umntwana akasesambe kathi faka umbereko wakho ku TikTok ku Insta yabona Instagram yeah athi faka umbereko wakho ayi ngamginga ngendaba yakhe until last year la ngahlangana nomunye ugeli etaxini nakhona bengisetaxini ngela khona ngiyambona manikeza ukuthi okay alright ngelo nestyle yes then ahlale ngaphambi kwami etaxini ngibe ngikhale ukuhlala naye zangahlale nami and then yanibamba ke yeah ngiyamkhalela ugeli khona uyamkhalela kutona kwenzakala ukuthi ugeli basichange etaxini nebasichange ugeli azokuhlala nami jesa same time mara bastadi vela azokuhlale la nami ngithi okay bekufuna umuntu wena athi serious ngiyona like ngikuthanda usezale athi wow okay angicocele ngathi uvela kuphi eDonaldton yes vele eDonaldton hayi mina ngithi ngivele eBhokonoduku so mara uyangitshela ngendaba zomthungo okay sesikhuluma ngomthungu ugele uthi hey mina fashion mina ngingumthungi mina athi ngibiza kucwala umlomo ngithi ngingumthungi ne mara ngikwazi nokufaka nenaliti kusho ugele how ithi manje uthunga njalo ngiyakwazi ukufaka inaliti athi hayi man nabantu abakuthungela bese ngoba mina nginebhoti and then ngine iPhone 6 barekisa iPhone 6 encancane yes athi nginenja noba nenja hey life akive like ngithi mara leji yona hallelujah asisinogera sacoca tode bateshlo tode bengahlike bateshlo lo kangitshela ngaye nje ukuthi unjani athi wena uthunga izinto ezisona athi wena kosi uthi ngingumthunga uthi angisadlali ngiyathunga kade ngidlala nani nje ngingathunga nje athi mina ngizibiza ukuthi ngingumthungi ngibuya ku fashion what Nelspruit bangibizile because of izinto engizigcokako ngiyazithengisa so wena uyadlala uthi ungasona bese awatsheli ukuthi uyathunga angikhombise ne-Instagram yakhe ukuthi khamba kubo 80,000 followers like athi mina ngathi lol bathi lol oh what lol but lol yeah asho njalo gele asho njalo ukuthi mara phela ugele ngifuna ukwazi ngaye until vele besifike emateshlope from then athi uthungeke ne ubereka ukuthunga uzibize ukuthi ungumthungi ugcwalisa umlomo ungazidoubt nokuzidoubt uyathunga
hayi ngathi ningenzi i-status sokuthi angisadlali ngiyathungana Alright. ngisadlali nani kade sidlala Yeah. sengiyathunga Then wathoma nini ukubeka umberego wakho ku-Instagram? ukubeka umberego wami ku-Instagram ngithume this year ngithume this year ukubeka umberego wami ku-Instagram I-respondi njani? Yeah. i-respond yaku-Instagram nakhona yazi ukuthi ngibeke ku-Instagram tshele ngibani tshele ngomunye sesibekenzisa amabhonet lawo ehloko ngintshela ngawo uyena lo munye so wenzisa from Cape Town so wabone ku-TikTok wathatha inamba yami ku-TikTok and then wangi-WhatsAppa and then samsendela wona e-Cape Town. E-Cape Town? Yes, awasenda e-Cape Town. Hey, sesi all over your Yeah, seningenelele. See there. Yo. So uthi umbereko wakho uposta kuphi wena? Ngithi mina ku Facebook, uthi some of us siku Instagram. Yeah, usho njalo. Yeah. So sekubuya le yakamntana kaSe sami ku-post your work. Mina vele ngiqinile na. Hawu qinile chef. Yeah. Yo. So now eBhokoni uDuku mina abantu enginaziko enithunga kunithu. Wena noThokozile Machiyana. So now ubudlelano benu the way benenza ngayo or the way nenza ngayo ngiyabuthanda because niyaberekisana. Kwenza njani ukuthi kufike la niberekisana khona? Yazi mina vane ngithini ngithi abantu baningi umuntu mningi ukuba nojealous yokuthi umuntu uyokuthathela ama-client umuntu amningi angaka mara uyobenza nabantu ababaningi angaka so ngacabanga ukuthi ukuba nejealous anginasidingo ukuthi sijelaselane umuntu nomuntu unabantu bakhe Of course. so uThokozile nekacakeke ngehara ngiyamnikela nami ngacakeka ngasamething sisemaduzelana lokho ekuthomeni besihelebhana ngumthungo ukuthi ningaboni nomthungo omningi siphaselana but nje asaphaselana. Why singasaphaselana wonke umuntu sekanombereko omningi? Is that that's why Then kusho ukuthi business Kambi. Yeah, business umuntu omningi hayi umuntu Nethengangawo ukuthi wena ubangena ukuba bathungi. Yeah, kuyasiphilisa ukuba bathungi but mina ngenze ukuthunga lokho for a long time ngiyi-one ngikwenza isikhathi ngiyi-one and kuya-exhaustana. Kuya-exhaustana uyadinwa man ukuthunga kuberegisa imind khulu imind yakho iya-exhausteka. Khumbula ngelinye ilanga last year ngapheze ngawa sengizizwa ukuthi hayi sengidinwe khulu nje ngaya ku-doctor uDr Muloto kwaha uDr Muloto wathi kimi uberegani ngathi ngiyathunga wathi okay ngizokuthi ngiyathukana ngoba ngisondi ne wathi mara muthu kimas washo njalo uDoctor Wena athi muthu kimasiba ngithi wa Doctor shonja uthi uDoctor usho Doctor oneziko. Ay man Thando. Hawu. Awasho njalo wathi why ngizokutsho njalo wathi angisho umthembise ukuthi irogo lakho uyomnikela Saturday but Monday is gonna call you akubuze ukuthi how far you are with my dress. Mara that's true. Washo njalo wathi uyokubuza ukuthi uyaliqeda irogo lami na wathi uzokudinga ukuthi uphumule switch off your phone. Wathi faka ku-fly mode ayifly ifoni yakho because wathi because you gonna die of fatigue. Iyabulala ifatigue yokubulala ifatigue basho kudinwa khulu vele la uwakhona basho Ukhithika rehe. uyabona ukhithika rehe uyakhithika Hawu umnyaka ositaphumu. Nangu uzokukhithika. wathi uyakhithika and basho ifatigue ikhoselana ne-depression. Wathi ayikhambi yodwa
ikhoselana ne-depression. So uzokudinga ukuthi uphumule umzimba lo if awuphumuzi uzokuphumuza and lapho Yeah. Uphumuza wona Yobhadaleka. ya lapho nesokuphumuza kusesemnandi yabona. So wathi uyokudinga ukuthi ususho ifone yakho off for 2 days, sleep. When labo you will see them onenkinga uza kuya emaphoyiseni. Hawu. It's not like uphethe. It's not Yeah. like we-president. Yes. Ngumthungi nje kuphela. Onenkinga ayakaya kubophisa. Yeah. And then hayi ngathoma ngathi I think ngidinga umuntu ozoba khona la nami. Ngingasabi one Yeah. because Oh, nesolo yes. ngiyi-one nje yonke into yenziwa ngimi yazi vane ngithi bengithanda ukuzibiza ukuthi uyasika bengithanda ukuzibiza ukuthi ngingujomosoni. Jomoson. Jomosoni ngizireyeli base yeah ngiyi-coach ngesinye isikhathi ngiyaplaya ukubonisa Hawu, like Mara. everything Yeah. like everything yenziwa ngimi ima ngeze yakhulu uyenza njalo Yeah. ngeze yakhulu uzenzela yonke into hlala le kude kumbela le yabona so ngicabanga ukuthi I need to Yeah. grow Yeah. and then if ngifuna ukukhula kose ngiqatshe Of Yeah. course. kose ngiqashe kose ngenza yonke into ngiyagida ngiyaziwahlela Yo. it's too much Kwabasomdwa nabapakelana. kwapakelana mara ngisho kuna this say ethi when the time is right the Lord will make it happen. yes Yes. The Lord is coming again. yes Yes. ayindaba kalot Jesu Christ. Abasho sithoma nesiphetho tayithe. Uyayibona? So umtshini lo kuhle lo ngiyawuthenga nge-COVID ngo-2020. so unomchino otlola so Nginomtshini otlola so ngine-embroidery. unamanga wena It's not embroidery. Yeah, it's embroidery. ngiyo man Yeah. Yeah. Uyenzelaphi Thandro? Ngiyo. Ngiyo. Yeah, embroidery. Yeah. Yo. Ipa ezokubhalwa ama story with Thando Mahlangu with a touch of umgwalo somewhere, but not too much of umgwalo, just a stripe ezo yabona umalukozana lo kube ne stripe la esigwalweko kusibe ne pattern yana nje mara kube my story with Thando Mahlangu. I don't know. Ngiyathokoza. Ngiyathokoza. yeah And se senginamanye ama ideas yo ingwani zethu bafethu. We are coming, Ngwanini. Oh ngwanini lesi. Is there yeah ingwani Leza. zethu lezi mina sengicabanga okhunyeke ke manje asiyeza 2026 manje sila siyabereka girl Siyabereka. Yo sibhizi. ngithi siyoba so La. so ba yini ibiza ihara nani Nomkhara nenaliti Ihara nenaliti. yena berekisa ihara nenaliti yes Aska ayikho enye kambi yodwa. ayikho enye ikhambi yodwa Ikhamba zethu. yes nomncamo ukuze ungene ehareni ne yes yes so now unomchini lo Yes. mina I love this Yes, Yo. this. Le bengiyenza nge-3 cat bayibiza ukuthi ishweshwe. Okay. So before like bengenza Yeah. ukhwama yes and then nebloom leli yes and then sibhale igama lakho. So wo igama lomunye nomunye igama lomunye nomunye. yes Yeah, njenganje izolo besideliver bokhari kazama bebabaningi njana bokhari kazama. Oh. Yeah. Uzamagcwele ngabokhari bekhari kazama gogo kazama mara bokhari ababe kungiba abaningi khulu. yes yeah So ngiyacabanga ukuthi yazi umuntu ongenza izinto ezibezihle man. Akekho omunye ngaphandle koThando Mahlangu. Yes. Akekho omunye ngaphandle wawethu. So Yeah. wawethu angazenza zibe not a thing ne yeah yes. yeah So sesinomgwalo ke nje sesize nenye sesize nenye ezoba nomgwalo sesize nomalukazana sesiyendleleni nje sesitradini ne yeah siya
estradini sesokuthengisa endleleni Yo. ekhaya kunamali emzini akunamali ufakunotuku kude akunamali so sisendleleni Ngibawuze tu. Ngibawuze. endleleni mara bangathini ngomalukazana endleleni nje Yeah. Ngithi imali sendleleni. yes sesize endleleni nginoBrian uBrian nguye obhalako lana Yes. and then ngiyacasha nomama omkhulu nyana umaka Khaliza Oh yes. umaka Yes. Khaliza uyakhumbula osikhula bereke emafemini Yes, that's eKangala Kangala, yeah. yeah so uretire this year uyabona so naka-retire ko mina like I didn't know ukuthi ebile akasahlala la uyabona Wow. ngaze ahlala la mina ngaya kuye like ngisuke ekhaya ngithi yazini ngiyokufuna uMakakhalaisa ngafika ngakokota ngamthola azibukele riyatotela khona bengana volume noba ne volume Yeah. ngithi sisi why ngana volume athi angiyazi bayenzeni labantwana ngithi kumute imithekile Yeah. ngakuvulelele yona Yeah. ngimvulelele yona ke Yeah. so bengiyomtshela ngokuthi umbereko wami sewumningi khulu angisakhoni Ne. ngiyi-one So ikampani khulile. so ngiba uzongihelebha wathi mina umshini ngiyawuthanda umshini Yo. wathi umshini ngiyawuthanda ngathi ngubusuku bonke mina Yo. Yeah. so ayiweza kuMakakhalaisa Yeah. so sinoBrian uBrian uyabhala uMakakhalaisa nguye uhlanganisako and then uMakashanteli uMakashanteli ufaka ama-beats sinengi right to introduce a new thing right to every day kinabantu abathathe ngibabhadelako Yo. Ashela. Yeah. Berekile. Kusho ukuthi kunabantu owenza ukuthi bahone ukubeka uburotho etafuleni. yes Shemkele sakuthokozisa. ngiyathokoza umunye usesi wathi ezile azokuthungisa kimi wangithola ngiyi-one wathi ubereke uyi-one ngathi yes wathi ukucasha abantu kuzokuhelebha kuzokukhulisa wathi ngokuthi bayabuthandazela uburotho babo angekhe ibhizinisi yakho ibe-dry so bazabe bawuthandazela umbereko wakhona everyday ekuseni bathi inkosi Hey asibe nama-client sikwazi ukudla. ukwazi ukudla nathi Yes. so ngayithatha from lapho-ke So social media uyiberekisa njani to get the word out there, to market your products and to sell it? i-social media ngiyiberekisa ngoVukandebele bangazi ngoVukandebele bangazi ngoVukandebele ngavusa amaNdebele bathi sivuselane simaNdebele sivuselane Bukani. ngivukani yenta Nileleleni. Yes. Okay. Yeah. yeah ku-TikTok ngingovukandebele Yes. and then Instagram. ku-Instagram ngilenda Mahlangu Yes. and then Facebook. ku-Facebook ngilenda Mahlangu Yes. So now phasa uze nama packaging leyihle amaseke. Iphakamise siyibona. nayi-packaging yeLenders Creation Wow. siyathunga lana Oyibhale siyathunga lana. ya siyathunga la Siyathunga and then bale siyathunga la. ya Yeah. so Okay, ke sibone ngaphakathi. ongaphakathi okho iyempeli kade likhona lapha kwaba neclient elinye lalenzisa ngizange lithathe Yes. sengalibhala namhlanje kuseni ngathi Yes, sir. Vukandebele Wow. Kumdlulisela. Yes. Nileleleni. Vukandebele. and then Yeah. okhunye esizoku-introduce namhlanje Yes. singilokhu Yes. Halala. Angimboni nangumalukazana abomalukazana abo beza ngamakhala Yes. uyazikhethela umalukazana omunye ungaphapha Oh, lesi sikhwama kuhle. ya lesi sikhwama yes Yeah. Wow. yes umalukazana ukuhamba noThando Mahlangu Yes. akakhambi yedwa akakhambi yedwa ukuhamba noThando Mahlangu umalukazana unomgwalo musi umalukazana Yeah. yeah umalukazana uheavy unomgwalo Ah, uyihle ne? Kuhle.
bese ngaphakathi la ngicabanga ukuthi kune-yellow ngapha. Mm. Yazida. Oh, you are changing the game. Yeah. Kuphakamisile namasuku sibo. Ah. Okay. All right. Yeah. Stila. Halala. Yeah. Yeah, you're changing the game. Yes. So now abantu bawathola kuphi ama-product la so? Yes. Ama-product la so bawathola kulenda. Yes. Kulenda Mahlangu. Yes. So ngingabanikela amanamba. TikTok, TikTok, Instagram, Facebook nama-numbers because ngiye WhatsApp. Yes. Manamba ngikho la bangithola khona we-WhatsApp. Athi 072 Yes. 051 Yes. 36 Yes. 23. Awubuyelele. 072 Yes. 051 Yes. 36 Yes. 23. Perfect. Thokoze. Yeah. Oh, ngizizwa ngimthungi. Ngimgwale at the same time. Okay, Thando. Yeah, njengoba sesiyivala ibonelo lakho phambili ngefashion ngo-2026 nje lijame njani? Ubona ngathi yini ezokutrenda? 2026 musuku sine World Cup nesimandrebele. Yeah, oh, yeah. Sine World Cup musuku. Kusiyathawa. So wona April la yokuhamba kakhulu. Kufanele Abamalukazana bokuhamba kabuhlungu ayikamnandi bazabe sabe siberega ubusuku nemini. Yes. Yes. So namasuku nasesisonga nasesisonga ngibawa uze endleleni ne angifuna ama disappointment mina nawe ngifuna sibe so ene ungalisi nani always think ahead nobona ingathi ayisakuberegelile sama ukuyenza ngenye indlela ezokukara kushuthi iba nendlela zonke iba nestyle soke esikhona ukuthi umuntu nakafikako akhone ukukaraza izinto ezihlukahlukeneko angathi une design uyabazi une design lekuphela uyabo so wena dlala ngomthungo lo vele wena nomthungo nibe so nanam then hayi ukhunye sakubona man iWorld Cup yes Lenda's Creation sithokoza ukuthi nifikile lapha nazo sivakatshela nazo sibona bakwethu kazisi igadangisa eGood Life Studios nawufuna umniningwane ezeleko nasi ngaphasa nawufuna ukufana nathi chinga khona estudio seGrootman Focus again yes yeah so fana nathi nawe kalenzi phutha yes bakwethu ibizo lami nginguthando Mahlangu kiyo walk ama social media @thando mahlangu _ ningilandele nami ngizonilandela ngelami ibizo nginqobile ngwakamasuku ingakhohlwa ngithengise e4 way R573 mntazana ejamo uzikuzwa njani lokho ubuhlobo buyatholakala kimi ngisatsho nanje ngizoyitsho right through and la ku 079 084 7562 iba muhle na ufanelwe unyaka engoma lo iyawela Chesa